January ni somni panni nilai ni football ni sang tu nuna hian kan tar lang le don ani ni zan lama khan UEFA Champions League khel chun zom le ni ta a Atletico Madrid chuan Bayer Leverkusen an lo mi khuala Diego Simeone nau te hian Xabi Alonso nau te laka hian bol chang tlem zong ni chungin golam khung tam zo ka wangin ne nan changa golalu thar hle a first half po golalu don lo mo ti nu a 69% set ball chang tu Bayer Leverkusen tan pero hin ke pi chuan minute somli panga hun pek bela gola khunga first half he goal baki lut lovin Alonso nau te hian first half bi ka 1-0 in man shuaya first half chot lai mang tangkai tu chu Atletico Madrid chong ni in Diego Simeone nau te tan hiam minute somnga pani na Julian Alvarez chuan Leverkusen an draw na goal khungin Alvarez bokian minute som ko na goal rong khung chun zom le a Manchester City player lui World Cup champion player ngat Julian Alvarez hian Atletico Madrid ne na chan puin point thum hlutak a lo chhuwa puya in khel pung pui thirin Leverkusen ni chakphu jok ni ma se goal ang khung tlem jok mi wa wangin danglam na thlen tu Julian Alvarez hawangin Atletico Madrid lamin 2-1 in nenan changta a Leverkusen hian shots voi kwan ne atanga voi litar ke ta kalin chuti mek lai chuan Atletico Madrid lam hian shots voi thuman ne atanga voi ni tar ke ta kal thunga corners Leverkusen lamin voi li mu in Atletico Madrid lamin voi thum an mu thunga chuti lain Leverkusen lami voi som pathum zet fallin Atletico Madrid lami voi sari an fall thung ani a in khel bul tran tu zinga po an player Traberber te an lu tir ti chiang takina langa Atletico Madrid tan Oblak Simeone Molina Gimenez Lenglet Galan Lorente De Paul Barrios Griezmann le Alvarez te anin lana chuti line Barrios an red card muin Simeone le Gimenez ten yellow card an mu a card pathum Atletico Madrid lamin an mu Leverkusen tan cover Michele ta Tapsoba Hinkepi Zaka Palacios Frimpong Wers Grimaldo le Telaten in Kelbulan trana Hinkepi hian yellow card mu in voini mu zona van red card amua Wers le Telaten yellow card mu bokin Leverkusen lamian card palilai an mu ve boka chuan anin khelbo ruak chiang takin atar lang ome ni zanin khelzinga in khel mu nom berti in mitam tak chuan an soi chu Benfica khel mola leng lut Barcelona an ninge yang team ni te in khela hian goal kwa zet aluta minute som kwa chunga goal kwa alu chuan in khel mu nom dan tur chu a hria thiam thei ome changa minute ni nalaka Benfica tan Pavlidis chuan ma hroina goal khungin he goal hi Barcelona thiam puipa Robert Lewandowski chuan minute som pathumna penalty atangin arula Pavlidis pokin minute somni pani na mashuainan Benfica tan ron khung le in 2-1 in Benfica in ma an shuaya Pavlidis hian penalty atangin minute som thumna goal ron khung le in hat-trick a siam there first half chol Barcelona an mang tangkai zoka Hansi Flick a thusain omzia nei di chiang takalangin minute somruk palina Rafinha chuan ansipuron su thenin 3-2 ani a Ronald Araujo chuan minute somruk pariat nan lama tilu le taka wangin Benfica 4 Barcelona 2 ani a mitam zok rin dana chuan Benfica hi chak turarin kai zo kan ni amma ero chu Hansi Flick nauten ti mai tum lovin thei topin an beileta minute som sari pariat na Robert Lewandowski chuan penalty atanga goal khung le in 4-3 ani a in khelbo ro ka sang tela Eric Garcia chuan minute som riat paruk na goal khung le in 4 roll ani ta a minute som ko hun pek bel minute nga na a mamo chan na Rafinha chong goal rong khung le ta in 5-4 in hein khel mu nom taka hian Barcelona lam hian ne na an changta a UEFA Champions League table tharbra khel sari atangin point som pariat mu in pani na din hunan lua tawang mai ani bolok na khel mola lenglut Borussia Dortmund in ne nan changzo big lova zazela somnga paruk bol changtu bolok na in 2-1 in ne na an chang Dortmund lam hian minute som pangana Serhej Gurasi mangin penalty atangin goal an khunga he goal hi an chakpui do na mo antimana ma an shroi pui rei le boluk na tan minute som sari pakhatna Dalinga chuan an sipur sutin Samuel Eiling Jr. chuan minute som sari pati na a chakna goal rong khung le ta ka wangin point thum hlu takan hlo chuaka boluk na lam hian bolan changtamba ka shots voi som pakhat an ne tanga voi ruktar ke ta kalin Borussia Dortmund lam hian shots voi thuman nei te hi target an kal tir vek theya
corners voi som panga zet mu in heng corners voi som panga tang yang goal an khung thei lova Borussia Dortmund lam hi nizan match beka voi som nga pali zet an fola bolok na lam hi voi som panga an fol ve thunga player thatak tak nei tu Borussia Dortmund lamin nizanin khelbika neina an chanzo tak lawa wangin bolok na labin point thum hlutak an hlo chuak ani Juventus Club Brugge khelmola leng lutin team ni te golum lovin anin ne toka Juventus lam hian zazela somnga pasari bolan chan lain Club Brugge lamin zazela somli pathum bolan changthunga sot voisari an nei atanga tarketa voi khat man pe thei lo wang Club Brugge lam mi chakna chance nei claim zo kan nia Juventus lam hian sots voili an nei atanga voi khat tarketa akal thunga team ni te golam khung thei big miu lo wangin point khat ve ve anin sem achulta ani Liverpool chuan France club che thatak mai li lan lo mi khola Mo Salah chuan minute somthum palina mashwaina goal khungin he goal hi Liltan Jonathan David chuan minute somruk pani na arula in khel boru ka sang don chi atia roll thar thami Harvey Elliott chuan Liverpool tan minute somruk pasari na goal khung le ta ka wangin Liverpool lamin point thum lu takan hlo chuaka UEFA Champions League khel meka point somni pakhat muin table achung bera anom le tavan ani Red Star Belgrade lenchil tu PSV lam chuan khol mola 3-2 in ne na anchanga minute som pasari na leka Luke de Jong chuan mashwaina goal khungin ama vekin minute somni pathumna achun zoma Ryan Flamingo chuan minute somni pathumna bel chale in 3-0 man shwai to nu'a Red Star Belgrade lamin thei to pa beile team Cherit Nadia mangin minute somsari pakhat nan sipuran suta Nasser Dagiga mangin minute somsari pasari na chun zom le in 3-2 in atopa chuan in khel atop ta a Red Star Belgrade lambi 3-0 a amnu fum to nu'a goal ni khung le thayan ni awangin team huai sen takan ni ti alang chianga anni lam hian zazela somnga pasari bol changin shots voice som pali an ne atanga voice sari tarketa akal thunga PSV lam hian zazela somli pathum bol changin shots voiriat an ne atanga voinga tarketa akal thung ani Stuttgart chuan khwalmola Slovan Bratislava an lenchila mi khwal team Stuttgart tan hian Llewellyn chuan minute som pakhatna mashwaina goal khungin Llewellyn vekin minute somthum parukna goal a khung chun zoma hebaki first half a goal lut lovin second half minute somriat pangana Metsoko chuan Slovan Bratislava tan goal rom khung vele in 2-1 ania Fabian Rieder chuan minute somriat pasarina Stuttgart tan goal a khung le ta ka wangin 3-1 in Stuttgart lamin ne nan changa Nena changtu Stuttgart hian voice som pali shots an ne tanga voice sari tarketa kalin zazela sombruk bolan changthunga chuti line Slovan Bratislava hian zazela somli bol changin shots voili an ne tanga voini tarketa akal vele thung ani Italian club Atalanta chuan Stamgras an lo mi khuala mol nei tu Atalanta lam hian goal sul tirin first half a Retegui mangin me som pani na goal khungin hei ba ke goal lu chun zom lova first half cholaya cochin afui na mangtong kai jok chu Atalanta bok ni in pasalik chuan minute som nga pariat na an goal ni na khungin Charles de Ketelaere chuan minute som ruk pathum na an goal thum na khunga minute som kwana Lukman chuan an goal ni na khungin Brescian ni chuan minute som ko hun pek bel minute thumna an goal nga na ron khung chun zomin zazela somruk pakhat bol changtu Atalanta lam hian shots voi som paruk an ne tanga voi kwa tarketa kalin chung zinga voi nga chu goal an chantir thei wangin point thum lu tak ni zanin khela hian an hlo chuak thei ani France club tra Monaco chuan Aston Villa an lo mi khuala in khela danglam na thlen tu chu single 1 minute rian na goal khung ni in Monaco lam hian he goal hi point thum lu tak lo chuanan an mangta ani ni zanin khelbika Monaco lam hian zazela somthum pakwa che bol changen shots voiriat an ne atang voili tarketa akala Unai Emery and call Aston Villa lamin zazela somruk pakhat bol changin shots voinga an ne atanga voinga tarketa akal thunga An player Chabern and Aston Villa lamhian Monaco machon ma se team hoisen le team khau academy atanga player Chaberber cherchuak ngun tak mai Monaco lamhian nizanin khel mu num takapo ne na changin point thum hlu tak an hlo chuak le ta ani hetiang ani ta ka wanghian UEFA Champions League lampo boru ka sang chautel tela in khelin ngai ven a hlo tol boka chuti lain che thatura kan be sei che thatok lo tel po anom nuk bok ani
UEFA Champions League ka hian pariat na chin hantar langta ila khelsari an khela tangin point som ni pakhat mutu Liverpool in man ruaya khelsari ve ka tanga point som pariat mutu Barcelona in dutin Atletico Madrid chuan point som panga an hmuwa Atalanta in point som pali muin palina din munan lua PSV in point som pali bok khelria ta tanga muin pangana an lua Arsenal in khelru ka tanga point som pathum muin paruk na din munan lua Leverkusen in khelsari tanga point som pathum muin pasarina din mun luain Inter Milan in khelru ka tangin point som pathum an mu ve mek thung ani UEFA Champions League kheldan phunga team somthum paruk omto in tundin muna Paris Saint-Germain chu somni paruk na anom meka Manchester City po somni palina omin Real Madrid po somni pahnia na ommekin Bayern Munich po som palinan ommeka team lian le team thatia kan lo soi fo thinte tundin muna hian andin mun athatok lo di chiang takin alang vele mek bok ani Nizanin khela ve khan UEFA Champions League nuaiche UEFA Europa League lama in khel pakhat omin Galatasaray chun Dynamo Kiev an lo mi khwala he in khela hian goal rukzet lutin Galatasaray tan Sanchez chun minute rukna ma hroina goal khungin Bardaksi chun minute somni pakhat na achun zoma he goal hi Dynamo Kiev tan van chun minute somni palina ron rule trainin second half minute somnga pathumna Victor Osimhen chuan penalty tanga Galatasaray tan a goal khung ta wangin 3-1 ania chakjok tura Galatasaray mi puitan an rin vek to lain Dynamo Kiev tan Yarmolenko chuan minute somruk pariat na le minute somriat pakhat na te goal khung le ta ka wangin team ni te hi point khat ve ve pe in anin ne tok ta ani Nizana khan Football League lian danga match a omlova UEFA Champions League lama match a omwang te po hi ani ngei arin omani Zanina hian I-League in khel mu nom tak entura omle dona Mizo zinga I-League club kan nei omchun Aizawl FC zanin dar saria RG Stadium a Delhi FC mi khwal dona Mizo club tan I-League in khel poimo big ani nge don Victor Lalbiang moya ho te hi relegation zone an omawangin point thum huan mamoa an king puituri an chungche oman ne awangin zanin hi relegation zone chu san na hun tha ani Mizo club hian foreign alter lawing khel ma se goal khungero an thiam renga Victor Lalbiang moya ho te hian asang pathum zinga telpha intercasi lakapo goal thum ngot ang khung theya chutiang bokin Srinidhi Dekan lakapo goal thum an khung thei bok season liamta I-League ka Indian player goal khung number lal rin zuala ke amui trana winger pandi Augustine Lalro chana le lalbiak dikatemul sira tangin an goal bo anaboka Mizo club hi foreigner defender tenena tarnung thuam thatim poin dan harsa antile ani Aizawl FC hi MPL champion lion ni a no mo yan choi theinan an tarnunga phui thale ma se I-League ka ero pressure sang reta goalkeeper Vanal Sherpui in liam nuwa an boy le zual Victor Lalbiang moya ho te hian hun top dona golan chu awangin point thanem takan hlo toa table chung lama omna chance nei thatak ne chungin relegation zone an ompha ta ani I-League ka pakhat chau relegator ni lowin pahni jok relegator ani a I-League sang ni somni pali somni panga regulation sa I-League sang ni somni pali somni panga season a intercasian relegate theilowa me song khelzo table noilama pahni chu I-League 2 an tlatha ang ti in ainziak Mizo club pian match ko a point ruk an muwa an noya AC Bengaluru chuan Aizawl FC chunga Delhi FC in point ko an muwa Mizo club in point thumin an phalo chuti rolin tun season a match kheltura la tama match somni pani kheltura tangin match som pathum ngot kheltura la oma Mizo club tan in siam thatna hun atama chuti line Mizo mi puitena kan ti thei ve thungero chu kan club nei chunni kan troi angai thungani Manchester City chuan thotran ni khan RC Lens atangin center back Khushanov an laluta amana tan pangmak tadoi somthum pathum point paruk ani ache thadana zirin aman hilapung theini in kumsom ni mi Khushanov yan Manchester City a hriat ala hlo tok don lova first changtura theitop achu ero atul don thung ani zanina inkhel thiam pahni anin ma chondona chumi te chu Feyenoord le Bayern Munich te anni zanin inkhel turin ngai ven lo de una pakhat aneya chu inkhel chu football a khetlaya defender lama khel thin nema se a team enkol tena golang khung thei tlat thin awangin Vincent Company enkol Bayern Munich kheli an enchak thina
chuti lain Dutch club Feyenoord lam hi pet goal thiam ve tho an ni awangin mitam tak chuan Feyenoord lama hian abu ka rit jok mange o ti te po anom vele nuk bok ani ni zan lama khan Saudi Pro League lama Cristiano Ronaldo chuan goal a khung vele ta a Saudi Pro League lama Cristiano Ronaldo ache that chau zela wangin mitam tak chuan goal sang khat akhung har lowang tia soi polan oma chuti lain mitam tak chuan goal sang khat khung tur em chuan Ronaldo hian huna nei tam to lo ti polan om boka comment lama khan kan ngai dan te po soi ho ni ta se acha ome ni zana Cristiano Ronaldo hian tarlan tak angin goal ni thot mai akhunga wangin ngai ven a hloa a fans te page on WhatsApp status tama Ronaldo chungchang hi an mangle fur to a thil om le thil in me tak ani na chin te po a umbok ani Cristiano Ronaldo hi kumlama po kumno pang tak ani to lem lova thale mai hian kumsomli atlin to dona wangin achanchin soi kan bang theilo te po hi thil mak takani ti in soi te po ni ila a om lo shan om lo ve ni zanin khela tarlan tak angin khalia kumsomli tling mai to tur Cristiano Ronaldo hian al nasar tan goal ni akhunga kumli liamta January ni somni sang ni somni pakhat kan Khovela footballer zinga goal khung number record goal zasari somru kalo siam to a tuna chuan goal zakwa som pakwa khung tling der to in a goal khunga piang hi record ani zel to a Portuguese forward hi Al Nassr tan goal za pakhatain nam noi na nei to in game som ko pahni a khela tangin goal som riat pathum akhunga a thian te pet goal tur voi som pariat lai mai alo siam sak to bok ani Ruben Amorim chu Brighton Hove Albion an hnelo thum khan Manchester United player telaka athin rim len ni atarlan ni in dressing room lama TV screen lian po athin rim in zoom zo lo chuan ati che hial ni in an soya Portuguese manager hi thomna ve tak ani awangin a player te po a hauna thokatin arin om